Kedatangannya student dia bawa MERS bro. Ada bawa MERS. Itu hari biasa. Okay, satu misconception IPTS is banyak orang kaya. I would say it's true, but to specific je. Okay, macam saya MMU. Dia kira GLC pun university. Dia tak fully swasta, dia tak fully government. So dia half-half. So saya MMU bawah TM, dia macam UTP bawah Petronas, and Militen bawa TNB. bawah TNB, yes. So dah ada alliance tu. So for me the balance lah. Ada orang kaya, ada orang biasa. So kalau nak betul-betul yang tax bracket lain macam, T10, T5, T1 tu Sunway and Taylors lah for me. So for my Ada pengalaman ke? maksudnya Macam mana tahu Sunway Taylors ni? sebab saya duduk area Sunway uni tu, saya nampak lah ada student macam mana. Kedatangannya student dia bawa MERS bro. Itu hari bawa MERS. Itu hari biasa. Parking Sunway kena bayar. Kita naik public transport. Korang rapid KL. GTR sticker P. GTR sticker P. Lambo Urus sticker P. Hari biasa. Itu hari biasa lah. Okay.